Ebushafo na ye cheche wo biara san so e ma hwefo etifo adofo Ghana fo nyina ye mo biara akwaba e de eba attention TV as your most inspirational YouTube channel. Ebushafo se woni se mabebo ademu e wa asabre na eye abra meetina enfremamu e de amame nkasa me mame ekuya entuwa. She is the original host of this program, but unfortunately today no when me and show up into I'm the one representing her. Ebra made trending stories and sema e kokoso e wo man Ghana mo mede eba beso mo ni sayo nti mesra wo se wonya subscribe ya bon homo de na subscribe ne kama emfa ema. Ebushafo yen share ensam na se na yemfa ema mo. Ebushafo na yesi from na ya share ensam na say na yedi amomodia na ne etie ne say I think that for some time ne ana video bi ebe pop up our social media no so na enya asem ketwa na ebushafo video yi efa Okomfo Kwadee ehu na in fact ebra video ne ebe to social media no obi biara onya video ni bi hwe bia bebre na wo mo kasa na se bebre na ana wo mo comment e de afa sa video yi ho a enye asem ketwa sanse eye arahosem eyi papa ye nyina ye ne mo Okomfo Kwadee se ne osigina na so a very young and nice gentleman. In fact, wajidi eye pa e wonyunto ejumemu a enya asam ketwa. And everybody know this guy. In fact, na ebra video beto social media senya abranti sabio ni na waye fina amanfo e boje no so e wo ekrasi baby. In fact, na eye arahusem eye papa ntino nipa dodo na wo mo edo Okomfo Kwadee na se ne fans any Ghana for mo ye consent no ebra wo nya video ni bi hwe ne bebre na wo mo comment e de fa video yi wanya asam ketwa bebre na no mo ra ho ene sayo ntino ensam twofo ebotwe ekopie mu ewo airboard gatanga bebia abranti ne busuafo ewo na wo mo ne Okomfo Kwadee emame ekotwetwe nkomo na in fact ensema mame ne de tu dwana na se o de tu nsam twofo enimu no yenko ne ko tibe ayamra. Now, Nana dear Nadu Kodru Bogatanga ho. Okay, so far so good. Matiti enya so mundi ekoso efa ibra peni eye Okomfo Kwadee ho. Na we honor one lady be from Canada. When me doing come pa, I don't think will be a or Kwadee some masse. Kwadee situation they will to the extent that girl on a man miska. Se membra eye bogatanga ono because situation na Kwadee no she has tried her possible best to solve for the family, but as why am on so in terms of sikasemu it's this around the family need support. It's best let me say memko eye bogatanga ono minko hu Kwadee na nkasa na many mamene so nkasa because a whole lot of sense be na ba Kwadee ayare ne ho I say be by na say some musicians and some industry players so mo bo ma Kwadee watono na oto na djuma no so na papa me bedu boga say no mene Kwadee e mame kasai mame ne kasa ne tintin ene tete nya ne say ebe ni nika ebe ni fe se media na be boa ne ba no ama ne ba na nya na hoto na emum on pese ne ba be enwum biem On pese ne ba no beto nwum biem me pa twani adai se bia media bi pese o support no ana actor bi ana musician bi obi bia o pese support man ne ba no to ni bia no o ya available so be ala ne ba no but o se ba se nipa ne say she ne nipa na amfan she ne timi say ne ho beto na marasa beto nwum because ono maame ne hu ni say enwum to no ene ma ne nya sai issue no enwum to no ne ma ne ba ne nya ana se ne ba ne court bia wo mu yimu be patwan na how does the enwum to contribute to that so me be fan that question na no mo chima chen say enya ya tete sensem ni bi say no bonde sebsebi wi ni no ma bi no no ma ya ba nya ade but sa empenifo mo industry mo so mo bo nyina no obia hwe na na sibia no ton kakra ba no mo na rest you and no mo ni kobo show and obi o kwampo na o mo ni ko rehab some of the colleagues ni ba so besana o mo timi to to ahaban bi afa de bebe no o rehab no se ni nabufo ni bi ko rehab se o mu kwa akohwe na no ma san ato wi di aka ho de ko yes ebi timi to ebi kwa koma no nipa na oda rehab no mo san to wi san de aka ho de koma no yes
eti we nyina ka wona ba me ni say on pe kra say le ni be saba media because Ghana for ka se bia aso wo stress la dia se de bia because Kwadee yare no me how many ka in 10 years they be a different story they be a different story we have a video no trending no you will get people at the sport now I'm say oh you best support it but actually 1 week 2 weeks no be actually no because obi aba ina the more expert no they don't get it e bi mo say omo ba inside there omo be supporter my guy ni ho atono na wo de na kobonyom ma me so ompene eti obi techa kasi ma me say ya be se be hwe no ma me be se be hwe no de ti ma me ka say nyina no say o be hwe na ma no ho atono no wa gya anyam de obe okay but anyum to no say bi okogina stage a oni say bi a say bi omo de wi ni bi fra bi ma no ma enyija no stage o say de yen obe sa de na no ho tono no na aso sa konum bi na asa jinja ade no enti say ma we na decide nyina ne say opobia obefri ni pem say obeboa no ama abrante no hoto no na eti no maame ne de hye se eye wi nom no eno no ka ho na ama ne ba ne kosa ati bia for the past 10 years me ba try according to my statement no anybody no one no and osan so ka se won pese omuba se omubeboa ne ba ne nyina na especially enyumtofo no omuba na se ne ho ye se to ne kakra bia no wasa na ko hye studio so on kwa record nyum ne ade ne nam ne oye interviews na afi ye san man wi na ese no na biemu se won san no me pacho that is statement my America etinete say why na do say wa pese oboa ne ba no ompanyum to ni bia ni ma he enye se bi ompanyum to ni bia ni say we nyum to ni na say baba boa na fine but not in mentality say oh yeah ama wasabe to nyum na say enyum ne dia maame ne pese oje say ne ba ne nyum ne to kwanta o mapai me pacho ohun said that is the only way and the ban be saved. Me pacho because what to nyuma we no mbem. Me pacho na baby a wo oboga no me pacho wo ukoye no on we no wajai papa asam no busa no eti ma me busa ma me say we same prayer am ye ba say no me say nyeso bi say ahampu na say bi say bi prayer sa or no ri ni papa no ahampu na ensa no original ensa no onum Boga no onya the raw deep high concentrated THC weed. Boga no no. Make us think you could cross over Kumasi because the Kumasi no ho. Na say obanum bibi kwa na onya aduane padi papa ha aduane bi ania. I have been here for 2-3 days. Papa aduane adi wa. Typical class amon to aduane wa pese o. Hey. O pe aduane dia o na so faka free akoboga. More than 1 hour. I thought to be no. Ope aduane dia ji so fa ka ko boga. Yes. Baby a wo no to boga no ye more than 1 hour. Yes, papa. Ansan when you aduane keke adi. Papa, I'm telling you. Ba for wo ye den na odidi. Papa, it's me like am here say me feel akeba no. Me to box of drinks. And I'm not can kawa. And now say anopa ma menu because of me minti. Me yo wo mo anti no. And also be a make kokwa ma. Mommy, papa, kokwa no beka no. Waka kokwa no right. But say bi anka me na me to ma dia ingredient am I add to it no. Ebi ne ya. Ebi bodi mi sa. Ready yagopo. Papa, the living here no very bad. Say pe Kwadee yi na say we na the jot na say na money sa. And how can I say? Because the commercial government kwana o tiri bibi kra papa da. Papa, o tell me that was say how much 5 na we ebo. Was it? How much 5 na we are ebo ha. We are no thing. Be piania. It's a whole lot baby I was here no say why match 5 ye do me a light e wuru bi. Now I match 5 ye area. E ria na see we what has no. Papa. It's a whole lot. It's me na kasa. It's me ba. It's me baby o wo say here no e ye boga ho no. Yeah. A no still na we no da so no. Papa onom. Na e ho so kra no nya we ni papa ne nom. Papa o nya so onya dwane papa ani. Onya we ni so a wonya aduane ni. Yes. Etina mo wafo aye slim sa no.
a whole lot of story in Ekoswa. Ebusa for Sapepe and a hat and made it in Semina ABC at the Amia Medin Semi Bromedin Ara and a Jacob Nete Macram.